پروسەیە بەگوهەستن و ڤالاکردنا نشتەجیهێن کامپا هۆلێ بۆ باژارۆکێ ئەخترینێ یە باکوورێ حەلەبێ بداوی بوو. حکوومەتە سووریە دبێژە وان كامبا هولي فالا كريا وكسك لنا مايا. نقل العائلات من مخيم الهول إلى مخيم أخترين في مدينة حلب. أما الباطن جه كامبا هولي ود جهزن كامبا أخترين سرب حلبي. جبر روشا مروفي لكامبا هولي جلكي خرابة. كامبا هولي بتمامي والا دكن. جبرت جرخانه که خدمت گزاریه لکمپینی نه الکتریکو نه آوا و خوارنه. ما کمالگه که نشتجیبونه یا تام لاخترین با مالباتان آوا کریه. لگور حکومته کاروانی هری داوی یج کامپا هولی درکد 17 مالبات بون گوشست و 6 کس لخود گرتن. هلكة البشر ايوات هون خلق لفيدري جالكي وستيان دزفستان داش بر سرمایه نکارم لناف چادر بقدینن دهاوین داش بر گرمای دشاوتین جبر نبونا جرخانه جیان خلق روبری فلاکت بون به تایبتی زاروکن که 6 سالی بون و هاتن ویدره جیان خود ناف جهالت که به میناک تا درباس کرن. روجا سهشنبه 16 سبات 2026 حکومت سوریه دەست بە گوهستنا مالباتان ji kampa holê boya exterînê kir. Berî têkeve destê hikûmetê di meha Bûrî de li kampa holê nêzîkî 24,000 kes dijiyan. Nav wan de nêzîkî 15,000 Sûrî û derdora 6,300 jin û zarokên biyanî yên Daişê ji 42 welatên cuda hebûn. لولو خان روداو